Sabadikono wa Kanyamwizi Reverend Patrick omukuburra kwe ahambuga nkuru z'oburisa bwa Kisioro ashabire Abakristaayo okwana ebyana bya rukundo ngu nico kirababase okukwatanisa gye na Reverend Joram omukora omurimo gwa Ruhanga nk'omuheereza musya w'oburisa bwabo. Atuhereza umugisha kandi twakira umurisa wetu wo muri Kisioro tumuzinyima twatanisa nawe tuhereze Ruhanga. Haleluya. Mutere Ruhanga bishe n'umuntu abakana. Kujya rukundo y'umunyu rishireranye ninza kubakwasa. Then tukore Kisioro egendo mbisho kanywa meza kitikonale ebe kitikonale modo plus ayongire yagambira bikiriza ngo kiri kucyumbagiza emirimo ya Mukama obwiro bwinji no butakundana. Ngene byane byo Rwanda nibiha wabano shumo omugara iparani z'Abagalatiya omufurera katano watanza musono rwa 22 harihe byana ebye ekigambo cya hagati y'ukugamba ebyana byo kukunda. Abakristaayo bakire Reverend Gumesereza Joram no kushemerwa kwinji obwo bari kusima Ruhanga n'ekitagurro. Watunga omuntu oliwe kandi ntiza okugenda omumisho nokwomeka. Kisioro uko bulisa Reverend Gumesereza no mulisa wa mwenda kandi nko kumurebire tekateka ngo bulisa bwito bwa Kisioro nebuza kugira urutambwe ruringwa ubwo atera. Umugandu makuru umureberezi w'ubureberezi bwa Rwenzori Right Reverend Reuben Kisembo ahigere abaziro mu district ya Chenjojo okwatanisa n'amashomero babana benda kushomesaje abana babo kurungi. PTA meetings warabayitebe staroho tutekentebe ngaha isomero classo zabazije abana bari congested tugura amabate tekagiye gukoka Mugamente jya kwa classe z'abana bakusomera abasomesa batarakumara abana baba benga abasomesa batayito employing abasomesa n'abazayire abagambire ahamukoro go kutaho abane mikono ahakanisa ya St Thomas y'Uburaro ero kushangwa omuri Nyakatungo omuri Chenjojo. Omurezi waitu esito mu Ruhanga Reuben Kisembo ateireho ibale hakanisa enu kandi yagumya abayikiriza rundi abatungire confirmation abayikiriza 15 umukoro gubere gwekitinisa yahiguru muno mbyo gwa Ruhanga buko narindene kibe na kimu nkasaba Ruhanga ntasisa na kati tugakireye kibito bindi bizira mu parampora bitu nisaba yinyo mutakopa nyo hadi nyo saa zinu kubare kizibu kiona ninyo mukubanza muikura uko ni muhera ti tano nimbasaba ngo kumuraruka hano imitima y'imutungire cyo kiri mutungire. Abana barukwinganiga na 95 nibo batirwaho emikono kandi bashabirwa kutina Ruhanga. Gashakwa Evans Tarimwa na Daniel Wingana.